Sadi mango sadi. Sendite nato do yo senditu yewtere nayi. Sendite deuxième partie on. Sendite on jarama. Weltani ko mi duwani ko. Sori kala yo Allah koren kutu. E ko wonɗen ko e muɗum ɗo. Wela fi kono feldite ko wiwde nane gon. La fin est là. La fin est là. Mi tokka yewtere nden kono ɗo mi tokkude nde taw yafoɗollam mi weltanoɗo yimɓe dan ɓe anditi Allah feƴƴunoɗo ɗo ari ɗe nodditi jama'am Belgique argol noto e inde force vivant ko tawata nden ñande ari jangol mo wodi moƴƴa Bruxelles kono jama'am noti muradu moƴƴuru haray noon ɓen notiɓe ɗon mi weltano taw nodduɓe ɓen mi ara noon e notiɓen mi serkita ɗon kañum fédéral on ɗo noon commentaire ji ɗi ndi majji e mi ala yiide ɗi mbiɗo reni ɗo ino inni ko 299 personnes ino darde live on kono commentaire ay goto mi ala yiide ɗo ka page tola tengela ɗo noon mi ala essayde ɗo ƴettugo risque wigol mi nodday fi yo mi wawa yiide donc aray miɗo habbi parce que no gasa simi noddi image o majjay o image waɗaɗo ɗo alal kono min ni joni ko yon heɗitolam ayo yiyam donc aray ono wonɓe darde lam ɓen addanelam message est ce que hitongol ino nanade addanelam message si hitongol no nanade ka message ka compte en personnel tawɓe ino in ɗo ko hajja kajjat ba ndalawo mi woni fewtude ɗo ɓay si ɓe nder ga dewi haray siɗa nder ɗo andinan si tawi hitongol no nanade parce que mi ala yiide ɗo commentaire ay goto miɗo reni no inni 377 personnes woni e darde live on kono est ce que iɗon nandela non ɗo mi anda ma ɗum isiraɓe an Elhadji Oumar Balde ma ɗum Yassou Ayib Bari sengo Sénégal mi wuro ma ɗon kadi murado moƴƴuru ok Hadja Ousmane Diallo mi yeggitino buddi kayno gaja ka mi yeggitino de kadi no wodi ɗo régulière jaw tawata kanko mi anno e landade ɗo parce que kanko woni ka cabine technique. Ok, merci beaucoup. Le son est bon. Ni yeso neoto kadi ni la voix et commentaire. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, yeso est bon. Voilà, message di nati mo. Merci ara yal barka joni kasi nyendi. Merci. Mi woro kadi bolde bole yeso neoto ara mi salmini makadi foto non. Mi ñaagani ke ngalla yo Allah wadu kisi e meden. Amin ya rabbi. Ara no mi wiri non mi weltano kañum fédéral UFDG on. Monsieur Balde Mohamed Aliou. Ko tawi kon ɓe nodditi jama on taw sabu eɗen andi ɓe nayi noddugol jinna metta fi ko nattugol ɗi on metti fi hara eɗen andi kañum Balde Mohamed Aliou iwno Belgique ari noti noddago ngon pari noddanguji pari ɗin jon noon kamɓe tigi ɓe noddi jon noon noddande nden ino ton onon ko wawali famude ma ko jama on hana faminede si ɗon anditi force vive ko UFDG ANAD et FNDC politique et RPG Arc-en-Ciel. FNDC politique, UFDG ANAD ko wondunoɓe darti laamu Padre Ngum ɗi duuɓi 10 ɗiɗi fof. Kono RPG Arc-en-Ciel wannoɓe dartede ɓen yen waɗi ɗo e ɓeɗo marche ko piwunku welano fi ko piwunku woɓɓe tawno falano ka few yo laato ko piwunkun tawata woɓɓe no inñinno yo pancarte je waɗe LCC wonanoɗo wiyede no natude Fuuta wowla e fuutankeɓe haalaji ɗi yimɓe yeɗa tawɗo hande ɗo e mo kaso ma Kasuri Fofana en Damaro en yo ɓeɗo yo pancarte je waɗe pullo Fuuta daro ɓawo ɗen pancarte je wi'a libéré kaari aba kaari ɗum ɗo napi welno kon fi miɗo andi non ko moni e wolde kon fi muɗum yo kañum non fédéral Aliou Bari wawu huɓindade ɗum ɗo jama on ara noto ne'o netanomo
ndara ko tawata eden fokkitani ko ndarali fokkituɓe ɓen ha ɗum ɗo ko leadership njano ko leadership njano kañum monsieur Aliou Balde waɗi ɗo min non mi practicali moƴƴa monsieur Aliou Bari kono mi wawi andude neɗɗo tawɗo mo mari leadership njano non woɓɓe non inayi ɗo joni to la arayiɗa waɗude promotion kañum Aliou Bari Aliou Balde kan ka nder parti ɗo na ɗum neɗɗo on wowlu ellaji makko ɗin simo wondi wowlira fiyo ɗi waylo kono jaɓo kañum kadi ngorgu makko ngun wowla e moƴƴuki makko kin ɗum ɗuytantama ko maɗa kon hara yawnoɓe ɓen nooti ɓe holli ɓe heɓuno werde labande ɓe heɓi teddungal janal ɓe yi kañum kadi ko heewi ɓe gite ɓe yi'i ko wallini ɓe fondo yiwgol ngol ko wawano laatade pari kon parce que on yi no feƴƴiri non pari force vive on tawno ko Mali tawe Niger tawe Burkina tawe si yiwɗon ɓe yimɓe ɓe yiwɗon ɗon kon ɗum waɗuno ɗum ko parce que no woodi woɓɓe meɗen han joni wonɓe e wiide men amidata e ɓe wonnoɓe amude hoore amen hanki ma ɗum menen men noddanta RPG tawnoɓe ko ɓe wonnoɓe warde hanki no woodi ɓen jogiiɓe han joni ɗin salaji e ɗen hakkille ko woni non e wadde ɗum ko yimɓe Serelak ɓen ko ɓen woni e sowonsinde yimɓe ɓen pari faminana ɓe wondema UFDG wawata hande ɗo seminidude RPG kamɓe non ɓe yimmi ɓe yehi ɓe tawtoyi tawɓe ɓen ko PDG ko CMRN ko RPG ko fow boneji ɗin fop ɓeɗo no wonde muɗum ɓe yehi ɓe tawtiɓe ko ɓeɗo woni en e wiide no wondema ke feewa dagaki jaɓaki hakkil ƴettali yo taw yimɓe immoto daro do kañum e Alpha hande ɗo wiyano yaadude Alpha sa jenti keɓe ka pencen a sikka ɓe mari gonga goy kono ko ɓe monsieur Aliou Ba président de modèle wiyayno kon ils prennent le pire le mal pour justifier le pire c'est-à-dire ɓe ndarude ko boni kon fi wowgol jaɓingol jama on ko ɓuri e bonde kon e piide misal ko wonɓe yaade waɗoya soɓe ha gasa ndaroya bawle adda ɗen bawle wiyay no lotirde on soɓe maɓe ara ɓe inna a yaali ko coofe ni a yaali o soofu tum fo so walali a yaali oɗa kañum ko ne bebude kon alors que non fop no tuuni ɗum ɗo kartugol ngol kañum e monsieur Aliou Balde hare ɓe weltanama ɓe du'anama fota non ɗe golle ɗe ɓe waɗi ɗum jama notinoɓen fo kañum kadi weltanama jarnama welano fi kono wawi waɗugol mi weltano non kañum kadi noti ɓen ka serkete mi weltano ɗo membre ɓe frappe ɓen sengo Suisse hiɗen andi kala ka noddita fi lagine on frappe on nototo mi weltike no moƴƴa yiwgol ngol notinoɓe ɓen Suisse ari pari laabiji ɗin fowtuma nodda tawti kadi wonɓe ɓen pari ɗon wonɓe France ɓen ɗon noti kañum kadi Belgique ɗo mi humpiti kadi ko avion ɓe ƴetti ɓe yehi ɗum ɗo hewtanila nokku humpitagol ngol non ɓe notinoɓe ɓen iwi ka iwi Suisse ton yehi noddago ngun Lyon noti kañum kadi noddago ngun pari ɓeɓe min noon ɗo neldimen kañum kadi jawle bus waɗana men kadi duwa tawɓe ko tawnoɓe laamu Conte laamu Sékou Touré taw ko ɗum kamɓe gibi on tuma ɓe yaltuno lagine ɓe duwa yemɓe ɗo humpiti kañum kadi malgré le poids de l'âge malgré les occupations ko nodda kon Belgique kadi ɓe notino ɗum ɗo hewa no moƴƴa non ɗum ɗo heewi mi fonɗo mi toro on non wata yewtere nde juutu pandi yon wallitolan du'anagol ɓeɗo toroɗen Allah ɗi sadakaji ɗi ɓe itti ɗo ka tanji maɓɓe taw e ka jawle maɓɓe e ka ɓalli maɓɓe par ce que piiji bus no wawno waɗude ngol laawol tanaji bus no wawnoɓe heɓude ɓe accitu kadi hajuji maɓɓe bus ɓe ari ɓe tawa ɗum ɗo ɓay gibi e ase woɓɓe no e laawe woɓɓe go kañum kadi ha lendi e 1 heure du matin ɓe hewtito yaali ka maɓɓe ɗum ɗo fou
ko golle jane haray mi du'anike on mi weltanike on mi torike Allah yo Allah weltan on ɓuri kam en weltani on yo Allah waɗan on joddidi nafoori adna e lahara yo Allah sabin ɗin koko accituɗon haajuji moɗon ɗo daraniɗon lagine yo en heɓu kutu wawen hettude ndi leydi meɗin e hoore ɓe wonɓe doluden amin ya rabbal alamin mi weltano kañum kadi GTV1 no gasan o yiɗon kañum kadi représentant ɓe frappe ɓen e modèle ɓe arnoɓe noddita e on chaîne tawɗo eɗen andi hande ɗo ko ɓeɗo remplaci jooma ko ɓen ɗo remplaci adafo ko ɓeɗo remplaci film hiɓe wadde golle labaɗe kañum monsieur Balde monsieur Akumba monsieur Diallo e monsieur Camara e monsieur Ba mi sikki ko ɓeɗo woni régulier ɓen ton hara ɓeɗo ɓe weltanama moƴƴa ɗe golle ɓe woni e waɗude ka serkete noon mi weltanomo moƴƴa kanko Ramadan hari mi andamo kono omo mi yino yewta ɗon o waɗi yewtere weldelam ɗum ɗo noon fof seedintinani o wondema frappe on namin par ce que on arɗo yewti ɗon ha hande mi andama ko kanko woni hombo alhamdulillahi kadi o waɗi intervention makko on ha o gayni fiitola yewtaka ton ko ɗum ɗo ɓuri mi welde e golle ɓen ton par ce que jama on si ɓe faalama bonnude fi haaju goɗɗo koyeɓe ƴettu ɗum ɗo ɓe dambida e goɗɗo alors que noon min komi mortel komi maayowo komi fayible miɗo mari ellaji mi faalaka no nde mo jobere nde fokkintinɗen ɗo o frappe e ɗe golle ɗe wonɗen e wadde ɗo yo ɗeɗo ƴette kolbe e goɗɗo no ɗe kolbira e goɗɗo ko ɗi ellaji ɗo waɗuɗen PDG woni Seku CMRN PIP woni Conte RPG woni Alpha mi faalaka ɗum ɗo kañum kadi yo taw hara wi'ete ko toola sabu ñande feƴƴi toola o hara maayi fi muɗum ñande toola bonni wo fi muɗum maayi mi faala yo o golle ɗe nanguɗen ɗo yo ɗe wonu état d'esprit yo taw mo kala e meɗen ka woni ɗon ko toolajo mo kala e meɗen koye woni frappisjo frappe moƴƴa noon tappe moƴƴa ko woni arde ɗo kon hara eɗen fuɗɗade yewtere nden ka tawata ɗo en heeɓi 796 personnes wonɓe darde ɗo no mi wiri noon haray mi weltanike on o fof mi jarni on joni noon mi ara noon e koko woni e feƴƴude ka monde mi ara noon ko woni e feƴƴude kon ka monde kono mi yiltito ɗo ko raɓɓiɗi fii ko fewndi kon lagine en fof e yi ko feƴƴi kon kankan hankin e hande en naniɗi haalaji wonaɗe wowlede ɗo hande kadi ɓe yaltani e kene pettan ɓe ala suuɗude komi wowlanno on kon le 1er janvier mi yeeti noon mamadi en hino ndarude ko honno ɓe wawirta lumbitude ngol naarugol ɗo ko honno ɓe wawirta diwde ngal ƴangal iwgol 2024 naata 2025 hara han joni ko kamɓe woni ka laamu min ni wota on komantu few ko wona wiyede ɗo scandale ji financier no yaltude o yi ko feƴƴi kon kankan Amadou Doumbouya innaɗo on no ñaami mbuuɗi ko kamɓe fof wonno e o événement ɗo mi yeetinoke en ɗo kañum kadi délégation arino France arnoɓe hewti Lyon immi yehi e ɗuma honno Tour immi yehi ka yehi kon fop e nder Europe on ton yawgol yiida e wonɓe ɓen extérieur fiyo ɓe jaɓu candidature Mamadi o mi yeeti on ko kanko mori konde woni ko hikki yeeso kanko immini ɓe yimɓe hande ɗo noon ɓe fewti on ɓe yeeti kan wondema candidat maɓɓe on ko Mamadi Doumbouya mi yeeto on ɗo noon komi nela mawɓen ko yeetila mawɓe Fuuta ɓen ɓe wi si en derfiɗo ha en yehi élection enen e CNRD sidi hara président seni on ko Alaji Sellu kamɓe ɓe waɗe président seni wonɓe ɓen ka bureau de vote ji wona militant ɓe responsable ɓe UFDG waɗo e kontoɓe ɓen enen cour suprême on waɗe enen ɓe wi haysi ko yimɓe njowo votanimo kanko kaaki lambe ko kanko feƴƴata ɓe inni ko gerete en fop ko yen nangodire maɓɓe hara hewto yalɗon o wiyatala mi yottinali goy o wiyatala mi wowlali goy si on derfiɗo on hoolike on sikki yawgol resance o ko ɗum ɗon waɗoyta gañoya ɗen yawgol waɗa congrès ko ɗum waɗoyta gañoya ɗen wawugol ɗo inna waɗay neru yewtida e ɓeɗo ko ɗum ɗon wata hettude dottinde laamu ma en sikki ɓe fayɓe sondaɓe ɗo e ɗe kiikalaje wona ɗe yeetede ɗo wondema ɓe yahay woni ɓe négocia laamu ngun par ce que ko ɗum ɓe yeeta ko ɗum Alaji Alseyni wowlanano ko ɗum alajiɓe go kadi yeetano ko ɗum leader ɓe go wowlana ko ɗum responsable ɓe politique ɓe hiiliri en ɗo jamfi hoore muɗum a wowlay tun
nangodiren e CNRD ñorano ɓen ɓe fewndo ɗo ɓe nanono se waɗi ɗum en bonna e menen meɗen négociede alaji sellu artay laamu ngun en hettay ngu joni noon o yika fokkitano waɗa ɗo noon posum mi andina Serelak ono yeta ɓen wondema yo wallitomo kanko Zagalo no hettira hoore UFDG nde parce que o sondiki on o inni ko kanko woni e wonde candidat jon ma ɗum si Mamadi hikkoto yeeso koye hoore UFDG woni hekkade yeeso yiyani on ɗo no laaɓani on pos wondema na kanko Zagalo woni e wonde candidat on joni noon angal nantodiral maɓɓe ngal wonɗon e yiide no yaltita ɗo e kene o yalti o wowli contraire ko Mamadi wonno wowde ko ɗum ɗo fof ko fi hollugol on kombende fo a na kanka jogi laamu ngun mi wowlino ɗum gibi 2022 mi fillito kadi farana folino kankan Mamadi ko marionnette jooɗiɗo ko sabu ɓay tun ɓe andi francino ɓaawo makko ko ɗum haɗi ɓe wawmo wadde goɗɗum joni noon ko gere interne ɓe woni e wadde hakkunde maɓɓe ɗo yo on gere ɗon yaltoyde yi en gere fen on ko min on e yetade onon ko mi wawi yetade on kon ko ɗum woni ɗum revenons à l'essentiel ko ɗum woni on essentiel en immoto ukken yiite e ɓeeɗo ko honno non ukkirte yiite maɓɓe mi wowlanino on c'est très simple ko boycott économique on woɗɗoɗen kala ko ɓe woni waɗude ɗo haray reconnaissale formen kadi o gouvernement mo tawata mi wowla ɗo ko alaji sellu sali on gouvernement waɗe mi yalta encore une fois kañum kadi mi wowla fi muɗum mi ala no wowlirde ɗo fi en waɗu alaji sellu principal objectif meɗen on yaneteɓe e muɗum ɓe na ɗum mi wowliri ko ɗum si waɗi mi ari mi wowli mi fuɗɗinoke wolde fi on gouvernement gibi mois d'octobre novembre min officialise min inni ko ɗum dowa waɗede décembre ɓe fuɗɗi wolde fi mum ɓe inni si décembre hewti tun 31 ɓe waɗay ɗum hande ɗo no somme le 1er février han joni on gouvernement joƴƴinaka ɗo sikka ɗum ɗo tun taw déjà na faux pas CNRD ko yiwgol maɓɓe noon ɓe anda konko ɓe hulono nantodiraka ko yiwgol maɓɓe ɗo ɓe anda ɓe lumbiti betida ɗi ka hakkille maɓɓe yiwgol maɓɓe ɗo wondema jeu maɓɓe on fonctionni hande ɗo en jaɓi wondema ko ɓe autorité woɓɓe meɗen hay e fuɗɗike windande ɓe letterji woɓɓe maɓɓe fuɗɗike négociide maɓɓe ɓe andi mais ça n'a pas de sens ɓe andi logique alay ko wonɗe wolde ko a wiyata reconnaissa goɗɗo ko autorité jaɓa conformagol e on autorité ko wi ko yetelan ɗum ɗo si tawi min aw ko mi woni famali politique yetelan logique UFDG on ɗo yetelan on logique ɗo parce que woɓɓe inayi ɗo joni na UFDG tu wonto fi on ɗo wonɗa e wolande fi UFDG mi wowla fi UFDG particulièrement ɓe mi ɓuuri andude ɓen fi muɗum yetelan o logique ɗo UFR UFDG RPG ɓe haldi e kala iwtirɓe ɓaawo maɓɓe wondema min négociidata e ɓeɗo min conformotako e ko ɓe landi men ko seede ko ɓe soñji kon en yi ko TV5 ɓe addi fi yo ar couvra wondema délai on woɗɗa ino heddi quelque 3 jours ɓe holli lansana kuyate kamɓe wo ɓe waɗi congrès maɓɓe on hollugol ngol awa son arali meɗen mari koye parti woy to sokoy meɗen mari partiji jani ɗin kañum kadi partiji neɓuɗi ɗin donc PDN kañum wakkilike ari kono andi bomɓe ɓen koye nder ko ɓe woni wadde kon ils se font prendre dans leur propre jeu ɓe inni UFDG wata wadde congrès muɗum on hara candidat ɓen ala sur place lande PDN konno ɓe wawiri waɗirde congrès maɓɓe on candidat ɓe ɗiɗo immo don lansana kuyate taw ɗon ko kanko woni inamovible mo ittetake ɗon kanko woni toujours président on alors que non il est en dehors du pays yetelan kono ɗum ɗo wawa jaɓirede konno ɓe jaɓiri ko ɓe wi kon UFDG wata waɗude congrès on si waɗete candidat ɓen fof doivent être sur place ɓe wata congrès on kañum kadi yo waɗe Sénégal ɓe jaɓanali ɗum ɗon UFDG kono ɓe jaɓani PEDN yo PEDN wawa waɗude congrès muɗum on sifano yetelan kono ɗum ɗon c'est à dire mi faala wota on ɗahino hoore moɗon wota on faaminan min han joni ɗon mari espoir alors que on jokkay ɓe woni laɓɓingol procédure maɓɓe on e processus maɓɓe on ɓe heɓa janngo ka ɓe immoyoɓe daroɓe inna mais l'opposition a participé il n'y a pas eu d'exclusion jaɓe ka wonɗon ɗon on wi on tawtata ƴetton on risque ɗon idi yon ƴettu risque janngo ka feloyte ɗon wi on ko ono waɗi andi ton noon 2010 fewndo 2 tours ji ɗin inna repoussama yehi ha militant ɓe UFDG ɓe raɗa sigiri kankan e kurusa à la dernière minute fewndo UFDG innuno yata élection ji ɗin alaji sellu jaɓano wondema ko yewka élection ji
ɓeyni kamɓe ɓe hooli ɓe hoɗɗi si élection jiɗi waɗama tum ɓe vote alors que non militant ɓe maɓɓe déplacama bureau de vote ji muɗum hande kadi ɓe wawata votoyde carte alphanumérique ji waɗama ɓe accoy noon ha hande kadi fraude on waɗi ɓe aroy noon ɓeyni woɓe naatde recours wonde maɓɓe andinoye ke militant ji maɓɓe déplaçanoma ni eni alors que noon ɓe siiji wondema qui respectera les résultats o yi angal logique on nous n'avions que nos yeux pour pleurer on tuma ko UFDG alaji sello waɗuno ɗum mi yiltito e muɗum ɗon mi andintina 2015 kañum kadi ɓe boycotano ɓe yawno élection ji ɗin kuuka o on waɗi ko kamɓe kadi immino inni ok ɓe reconnait si ɓe jaɓi joni ɓay ko deuxiéme mandat ni yo feƴƴo kamɓe tigi e nder entrevue ɓe inni way ɓe jaɓi joni ɓay o gaynali projet ji ɗi o fokkintini ɗi ɓe jaɓi joni ɓe habbike 2020 ɓe boykoti législative ji ɗin ɓe acci à la dernière minute ɓe ari ɓe présentike fi au présidentiel si ɓe présentanoɓa en heɓayno on son jamu heɓuno ɗen 2020 en fop on tuma yaltuno kelluɗe wiɗen ok si yahama ɗo joni awɓe feƴƴay min mi natata ɗo e ɗumen wowluno on tuma mi yeeti UFDG ko ɓe waɗayno kono on fop on seedino par ce que ko on tuma fuɗɗi ɗo lan andude octobre 2020 kono ko konko ɓe accompagne no ɗum ɗo yawno ha légitime élection ji ɗin wiya principal challenger on yeehi tawti donc élection on o laaɓi ene onon han joni on wawata jaɓude faamo wondema ko konko wonɗon participude woni légitimude acce fi Allah wota on ɗaynumen ɗaynon hoore moɗon ɗayne hoore mon on non tun ko nottan ɗaynumen koko wonɗon participude ɗo toujours e koko tawata ɗo si min wowli goɗɗum onon on préfére yawgol yaadu moɗon ɗum ça suffit dey voilà joni noon mi arta e koko monno wowde ɗo nanen fimo on nani ɗo ko wona wiyede ɗo mandat dare makko contre makko kanko alpha ay mi nani ɗum kirɗinmi fewndo ɓe wonno e wowde ɗo ɓe inna wondema ɓe activay ɗo ko tawata wawa e artirde ɗo criminel ɓe. Je vais vous poser une question particulièrement à toi Amara. Lorsque des blogueurs ont commencé à parler sur vous et en passant les chauffeurs que tu as appelés pour les menacer par rapport à l'audio, ton échange avec ces transporteurs sur les camions, tu n'as pas besoin de les menacer. Tu n'as pas besoin de demander qui t'a enregistré. Tu n'as pas besoin de leur dire que tu vas les enfermer tous s'ils ne dénoncent pas la personne qui a envoyé l'audio. Tu devais tout simplement de t'abstenir d'aller dans ces combines. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer et l'audio là atteindra les tribunaux internationaux par rapport à l'ingérence dans le secteur minier. Vous n'avez rien vu d'abord. Baouri sait très bien pourquoi vous n'avez pas voulu mettre sur la place publique ce contrat qui est signé. Mais rassurez-vous, du côté de la Guinée, vous pouvez empêcher à ce que le contrat soit su. Mais au niveau international, c'est une loi qui impose à ce que ces compagnies, dans leur pays d'origine, que ces compagnies informent au nom de la transparence, qu'est-ce que ces compagnies sont en train de faire. Et nous avons eu accès à ces informations. Donc, si vous êtes en train de dire que pour une question de stratégie, vous ne voulez pas mettre sur la place publique ces informations supposément sensibles à tel point que vous les comparez à une stratégie nucléaire, mon œil, vous n'êtes que des poltrons, vous n'êtes que des amateurs. Bon, de toutes les façons, vous avez dit que vous allez bientôt lancer un mandat d'arrêt international contre M. Alpha Condé. Qu'est-ce que vous avez fait de ces fugitifs que vous avez fait évader au niveau de la maison centrale? Les narcotrafiquants, vos camarades, vos complices dans la drogue. Le nommé Kaba, qui se trouve actuellement en France. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Il est en train de se pavaner en France. Pendant que Macron dit qu'ils sont en train de lutter contre l'insécurité, contre les narcotrafiquants. C'est ce que vous êtes en train de chanter sur tous les toits. Pendant ce temps, il collabore avec ce régime narco et vous êtes en train de cacher, vous êtes en train de couvrir des repris de justice, vous êtes en train de couvrir des violeurs, vous êtes comme les Charles Wright. Des audios existent
où des ministres ou des ministrants ont violé des femmes, les ont fait avorter et les ont mises en prison. Et c'est la France qui est en train de nous dire qu'elle a des valeurs. Au lieu de vous occuper de Alpha Condé, pourquoi vous ne livrez pas ces narcotrafiquants? Pourquoi? Pourquoi lui, Mamadi Doumbouya? En passant, cette milice dont on parle au Congo, qui appartiendrait à un ancien légionnaire, quel est son lien avec Mamadi? Avez-vous fait des enquêtes là-dessus? Cette société privée roumaine qui était en train d'opérer comme l'était Wagner au niveau du Congo. Ces mercenaires qui étaient au Congo, dont on a demandé leur sortie. Renseignez-vous sur le nom du propriétaire de cette société privée. Allez sur son parcours. C'est un ancien légionnaire. Et voilà pourquoi on vous dit que le problème de l'Afrique, c'est cette armée française. C'est elle qui est en train à la fois de porter préjudice aux Africains, mais aujourd'hui, elle porte préjudice aux Français et par extension aux Européens. Tous ces déboires de ces Occidentaux, c'est l'armée française. Elle qui a organisé à ce qu'on assassine Mobutu, elle qui a organisé à ce qu'on assassine les Diallo-Telli, tous les résistants africains qui étaient sincères, qui avaient vu le jeu de la France, le jeu du colon, le jeu de cet impérialiste, qui s'étaient opposés, finalement ont été éliminés. Et c'est ce karma-là qui est en train de suivre tous ces pays. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler pour toujours distraire l'opinion et amuser la galerie que vous pouvez faire extrader Alpha Condé. Vous pensez qu'Erdogan est fou? Vous pensez qu'il a quelque chose à foutre avec vous? Faites venir d'abord ceux qui ont tué. Sortez-nous ceux qui ont tué en Guinée. Ceux que vous êtes en train de couvrir. Mamadi, cette vidéo de toi, en train de profaner des corps, tu penses que cette vidéo n'est pas préjudiciable à toi? Tu penses que cette vidéo n'est pas compromettante? Jusqu'ici, tous les chefs d'État qui ont été accusés d'être à la tête de régimes sanguinaires, on n'a pas vu leur implication directe par rapport aux assassinats. Toi, on t'a vu en train de manipuler des corps comme si c'était des bagages. Sans arrière-pensée, sans aucune gêne, sans aucun respect pour le corps, même dans les terrains de conflit, même au niveau des champs de bataille. On respecte les morts. On préserve leur intégrité ou leur dignité. Toi, tu as tiré des corps, tu les as traînés pour que ces corps tombent par terre. Comme si c'était des vulgaires colis. Tu es humain, toi, Mamadi? Et c'est toi qui es en train de dire que vous allez extrader la victime. Alpha Condé, c'est votre victime. Non seulement vous avez souillé son régime, vous avez assassiné sous son magistère, vous avez sali sa réputation, et finalement c'est vous qui revenez pour le prendre et dire qu'il était le mal de la Guinée. Alors qu'en réalité, vous savez très bien que c'était un instinct de survie que vous l'aviez fait. Vous l'avez fait par instinct de survie. Vous saviez qu'il allait vous arrêter parce qu'il avait su que vous étiez les narcos. Votre complice Moussa Moïse, qui était celui qui venait faire les enquêtes, en réalité, vous n'étiez en train que de balancer la police. Mais vous saviez, d'ailleurs, vos parents, au temps de Dadis, c'était les narcotrafiquants. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un diplôme de Harvard en criminologie pour comprendre que le procès dit du 28 septembre, ce n'était qu'un règlement de compte. Parce que quand Dadis est venu en 2009, en 2008 plutôt, il avait combattu les narcotrafiquants. Donc, vos parents, toi Amara, pour revenir à toi. C'est par respect pour le défunt que je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain. Parce que c'était une bonne personne, malgré tout ce qu'on dit de lui. Et aujourd'hui, c'est un défunt. Donc, quand on dit défunt, on enterre tout. La mort éteint tout ce qui est procédure, tout ce qui est poursuite. Vous avez eu le kilo de convoquer à la justice même un défunt. C'est-à-dire que vous êtes pire que toutes les mauvaises espèces sur cette terre. Toi, tu as dit que le candidat du CNRD, c'est lui Mamadi.
Pourquoi alors le procès? Pourquoi avoir condamné capitaine Dadis? Parce qu'il y a eu des morts au niveau du stade ou parce qu'il a exprimé un souhait? L'un ou l'autre, Mamadi a exprimé un souhait plus grave que celui de Dadis. Et si c'est pour les morts, vous avez aujourd'hui le double, voire le triple du bilan du 28 septembre. Le 1er décembre est là. Tous ces morts-là. Ça, c'est sans parler de ceux que vous avez assassinés dans les marches. Une centaine de jeunes, sans aucune justice. Et c'est vous qui avez le kilo, le toupet de venir nous dire que vous voulez extrader Alpha Condé. Pourquoi? Après avoir fait un coup d'État illégal contre un régime qui a suivi la procédure, c'est-à-dire, il a changé la constitution, ce qui lui a permis de se présenter pour un nouveau mandat. Il a suivi la procédure jusqu'aux élections et la Cour suprême l'a validé. La Cour constitutionnelle plutôt. Qu'est-ce que vous cherchez encore? S'il y avait légitimité ou illégitimité, c'est de votre côté parce que vous n'avez pas du tout été élu. Et c'est vous aujourd'hui qui parlez de légitimité de partis politiques. Dans quel monde sommes-nous? En fait, ça c'est le comble de l'insulte. Vous vous foutez des Guinéens, vous vous foutez de la mémoire de tout ce que vous avez assassiné ou vous avez fait assassiner. Et comme si cela ne suffisait pas, vous prenez le plus sanguinaire des régimes africains, même pas guinéens, Sékou Touré. Vous le réhabilitez, vous faites de lui un saint, ce que même l'Allemagne n'a pas fait. L'Allemagne nazie, malgré les exploits de Hitler, l'Allemagne qui a pu libérer la France, lorsqu'elle avait été occupée par la Russie qui avait libéré la France, et cette Allemagne qui avait à sa tête quelqu'un qui avait des visions, qui est Hitler, mais qui a exagéré dans ses visions. C'est lui qui a développé cette voiture Volkswagen, cette marque, qui a fait de l'Allemagne cette puissance qu'on connaît aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait de positif aujourd'hui, aucun Allemand ne peut en parler parce que son bilan, son passif est plus lourd que son actif. Aujourd'hui, vous ne verrez pas cette famille en Allemagne qui peut avoir même le nom de famille Hitler. Il n'y en a pas. Même les noms Adolf sont haïs par certaines personnes. Le nom Adolf, il préfère être Dolph, mais Adolf, il n'aime pas. Tout simplement pour s'éloigner de lui, Hitler. Parce que il voit que ce qu'il a fait finalement de criminel est plus sombre et plus considérable que ce qu'il avait fait de positif. Alors que les historiens savent que Hitler n'a pas fait que du mauvais. Aujourd'hui, vous, malgré le passif de Sékou Touré, vous avez l'audace de venir nous dire que vous le réhabilitez. Parce que vous avez en fait, vous cautionnez ces crimes et vous avez sa nostalgie. Parce que vous êtes dans son état d'esprit. Et ça, c'est mauvais. C'est-à-dire, c'est le peuple de Guinée, c'est le Guinéen qui a cautionné à ce que vous le fassiez. Mais plus malheureux encore, et plus regrettable, c'est le lien, le rapprochement que la France est en train de faire avec vous. Elle prétend que elle sauve la démocratie. Vous condamnez l'invasion russe, mais vous acceptez aujourd'hui que ce soit une gendarme française qui vient coloniser, être à la tête d'un pays, soit dit indépendant, sous lequel ou sur laquelle on est en train de tuer des enfants. On est en train de faire des détournements à ciel ouvert. Toutes ces victimes au niveau du stade, le 1er décembre. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Bon, bref. L'ironie, c'est que vous parliez d'extradition. On attend de voir. Pendant ce temps, nous allons lancer des poursuites contre vous. Vous allez voir. Tout ce que nous avons en main aujourd'hui est suffisant pour que vous ayez quelque chose sur quoi vous occuper. Continuez votre tintamarre. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez même annoncer sa candidature. Lui, il peut sortir. Mamadi, je m'adresse à toi. Tu peux sortir toi-même pour déclarer ta candidature. Ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui est en train d'accepter d'ailleurs que vous continuez toujours de prétendre être à la tête de ce pays. Le pouvoir est dans la rue. Donc c'est normal, lorsqu'il n'y a pas de dirigeant, c'est normal que dans la jungle, que chacun se proclame chef de la jungle.
En réalité, entre la jungle et la junte, il n'y a qu'une différence d'une lettre ou deux. C'est tout. Mais c'est pas grave. Bon, mi arta e pulal. Ko mi faala yetade e jama ko on non. Goɗɗo no feƴƴude hoore meɗen ɗo ko hanuɗen immade mum. Mi wowla non mi amata. Ɓay senerde ko ɗum yiɗi nanugol. Ko wi e sodaɓen sodama. Kujinteɓen kujinama. Moninteɓen moninama. Marɓe ɓernde nden dartagol ronki. Ko ɗum senerde faala nanugol. Aw mi ewa ɓe ngol ewol fatunde ɗon. Ɓay ko ɗum mettata ɓe nanugol. Ngo cippiro. Na goɗɗo mi woni ngoye waɗande. Sakko wona si on dartike, min kadi mi dartike. Sakko wona si on o lo'i, o la'i, o wallini, mi wallini. Ngo cippiro, mi yetike on. Ko gotel e piiji ɗiɗi. Ya ha e nder mum mi maaya. Kono mi maaya himiɗo gertade. Himiɗo e laawol ngol fiyo daɓe, fiyo hise, fiyen foɗo. Yahen ha mi hendo kuto. Ɗum ɗo non, si ɗon faala wota on tawtu, si ɗon faala tawte. Cippiroji ɗin ko ɗum waɗi si tawi mi hula, ɓernde am bona, miɗo andi kañum kadi polgal heɓoto, ko paske ko Allah mi habbori ballal ngal. Na neɗɗo dey. Hande ɗo mi hooloraki Guinéjo goto, mi hooloraki opérateur économique jo goto, mi hooloraki hay goto. Ko mi hoolori ko Allah taw ɗon ɗuuɗi fanɗi kanko jonna e polgal. Annabi Musa ko koto mon tun Haruna marno. Ko ɗum kadi o yetinoɓe ka natoygol maɓɓe ka saare. O wi Allah komi jogi wo ko hoore an e kota. Jon non ñaawo hakkunde amen ko ɓeɗo heɓuno polgal ngal. Annabi Nuhu ko yimɓe 90 gomɗinnomo e nder duuɓi 950. Kono ko ɓeɗo Allah waɗno polgal ngal e mum. Fama zannukum bi rabbil alamin. Ko ɗum habbori ɗon Allah ono. Mi torike on gomɗini e andon ngo cippiro ko lannugo. Kono fanni man tiɗen waɗi e salaji meɗen. Wonde ma ngo cippiro. Si yimɓe ino yaltude e maggo, ça veut dire que senerde fooli, senerde fola yon kako e moɗon. Nyande non fellituɗon. Wonde ma polgal wonangal heɓade lagine ngal fop ko Allah woni ngal e addude. O itangal ka ngal iwata o. Jogoɗen no wonde ma oɗo on. Siɗen hoolorimo ballal ngal aray. Kombo miijino 5 septembre onon wonɓe ɓen ɗo en finayno holle ɗe wondema alpha en e joge. Kombo miijino le 23 décembre sinami fayo no dey ko décembre waɗono jedire sinami fayo ñande ɓe tappuno capitaine Dadis. Kombo miijino nden ñande ñalorma teɗɗan rumeur circulay wondema ɓe hawri e ga'unkum. Kombo miijino ɗum ƴeetelam. Ko hombo miijino 2008 ñande rumeur on circuluno yiwɗen enen ɓe inni nden ñande RTG on habbe communiqué waɗay. Aboubacar Sompari ari jooɗi inni Lansana Conté mayino ko hombo habbino nden ñande. Ko hombo habbino 1er décembre ɗo o ŋakke senerde heɓayno mo ɓe heɓi on nden ñande. Kombo habbino ɗum. En fait ñande Sékou Touré mayno ñande o mayno le 26 mars sinami fayo 1984 sinami fayo 26 ou 27 mars ñande o mayayno. Mi yetike on koko mi fillanayi yumma an e kawtal muɗum ɓayɓe nani nde ñande Lansana Boyavogi hino wulla waɗa on communiqué mo kala no jogi radio muɗum suusata no wonɗon yirde yimɓe no ijiri hande ɗo ni suusata wolude suusata wadde goɗɗum. Ɓayɓe nani communiqué on ɓe janga moƴƴa ɓe jangade na ɓe janga moƴƴa kono ɓe nani ko wowla ɗo kon ɓe nani wonɗo wadde communiqué on o wulli ɓe andi ɗum ɗo ko premier ministre Lansana Boyavogi ni ɓay goto faytata no inde makko on tuma. Ɓe nanata français kono ɓe nani o wowli fi Sékou Touré ɓe nani o wulli ɓe andi le fi Sékou Touré wowletake wulle ɓe andi goɗɗum waɗimo o maayi. Yaltugol maɓɓe kamɓe radio maɓɓe kun ɓe fotti Allah hinno hajjaneke ɓen kañum kadi yalti ka suudu ɓe fondi ɓe wi nene hajja ɓe wi ɓe on tuma ɓen hajjali ɓe wi nenannege ɓe wi na wo nani ko mi nani wiugol maɓɓe ɗum ɗon on hawri Bappa Massadio udditi fenêtre muɗum wonade yalti ka cuwo muɗum kamɓe ɓen ɗon ko fonctionnaire ɓe jangi ɗiɗo ɓen hayni tan mo hayni ke ɓe tun ɓe fuɗɗike le yewtere nden ɓe watande lannitade
Be wi on nani ko mi nani be wi mi jaka ka yugol mabbe kaari be hayni ko fonctionnaire jon hayni udditi bo yikitites ko bappa ma Sadio Kombo en tout cas do jangudo e famille bappirabe ambe non ko be wi jaka lansana be avogi mai jangudo non communiquer on hibe jentimo be ni jaka lansana be avogi mai tay dum don no buri be welande fi wiugol ko lansana be avogi mai idio ina Sékou Touré mai mi jiteno ha honto Guinée en onto maari no woni terroriser kono Allah sortuno mo don o mai tawa fure makko addete kanyum kadi don o surre fi makko wawasi Sékou Touré hakke maka Sékou Touré hulano no wodi wobbe innonobe ko bebediro artira o mayali ko wadir dum do ko andugol ko ombe wonnomo e dartade o mitdo lutti no andirno don non fi affaire Samori mit waduno hoore makko fi affaire Sumaworo Kante mit wadi hoore mabbe on mitudon kanyum kadi be waduno hoore makko wadugol ko dum woni on nimake wadi hoore don jama on wadi e hakkide mudum be yimmi l'an 2000 Sékou Touré artay maydo non surra hagasi hôpitaux américain be ben tigi wadi certificat de décès makko mbay ko leyde porto mayno afen kader avion be ni o mayi wobbe ni kader avion ayo hewto yan ari o mayi kono ko woni wodo hôpital on Cleveland holli wonde mayi o mayi kono ko innano wonde ma wo o négocie di e portobe ben o wadi dum do fi andugol ko hombe dartotonomo dum do fo est ce que ko Guinéju immi wadi dum do ko Allah wadi di do fo ka aw fellite jama ko dum mi fala en yetade do mi lanno do yewtere den parce que déjà woni 42 minutes ko ina to mi fala wadde dum do gomdinen Allah fawodon e makko labbinanen mo dewal ngal tabiten ka wonden don surtout hara en jabali wadugol ko Firauna waduno yimbe ben saktina gengol tun saktinane gongol tun immo yewto e Allah ara ofto o bondo do jaba natugol e ko tuni kon accita ko laabi kon mi tori kew hino sakki hande rogoy enen fo wonbe ngo cippiro do be tawata berde meden hino lakude hino hoyde mi yeggitayno do non joni do ko mi anno fuddorde kon wari finde fatunde be maketebe Ela Sankarela wano non kanyum kadi en hebi fatunde pita maketebe Alaji Mijaw Ba Alaji Mijaw Ba ko be men jandi e juude mudum be bendugo pita ko mi buri non andude ko koto mabbe karmo ko en parce que ko menen e bibbe mabbe woni ko jandidi nse ba bendugo kambe mi andabe mojja kono mi do andi be tawabe responsable be IPR non den andi ko parti Alaji Ba Ousmane o hiden andi kadi sengo ka dartana gol fi haqqeji pita din be tawabe wonbe dartanade dum do hara en toriki Allah be feddimbe do dido yo Allah hinno be yafoda be yafabe hara den andi min iwdi din ko pita yiwgol sifa be do no fukko fatoro en futo en hara no yurmi ha hara donc mi fewtita kanyum Alaji Ba Ousmane militant be IPR ben fu jama pita on jama futa on jama lagine on torobe yarlagol be do yo Allah hinno be yafobe kono hino yurmi mi kadi mojja anditugol be wietebe do Sankarela Diallo Allah hinno be yafo fewndo inneteno web radio fuddi pet koko me woni wadde hande do ka réseaux sociaux ji ko be do woni mama sorobe amen e mudum fi wonno ko be do wawi andude law internet ko honno gollitirte ko be do ƴetti internet on gollitiri mo fi findingol hakkille yimbe ben andina be ko honno fe'ino e laamu Sékou hande do mi do andi be faatike kono ko suni be faati tawgol ina e gurdam mabbe fi Sékou lannata fi pullo Fuuta on immo haray si en wattana lila ko defte de woni en e roytirde do ni be defte Amadou Hampâté Bâ Allah hinno ma yafo inno wo Kanté vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle wosi mawdo tugalal kummalujo fatike e nder Afrique ko do woni leydi balendin haray no way wasi suudu defte sumi defte de non suma ko non way fi on dum ko be do wonno e andinde me menen tawbe ben wurali laamu Sékou ko on dum wonno laamu Sékou be wada dum do non e disposition amen ko dum woni be wada dum do e plateforme ji di tawata menen tawbe ben ko o internet hande woni nyandu amen dum
fewndo tawno réseau sociaux ala ko ɓeeɗo heɓun ma hay sino woodi développaki ko ɓeeɗo waɗayno e youtube ko ɓeeɗo waɗayno e fréquence ji no andirɗon noon internet on ko hari ko écrit ɓuri ɗuɗude ko kamɓe anditi waɗugol ki hakkil tawa a wona e Europe heɗitoɗa tindi e taali mi wuroɗo noon pay ko juntu moƴƴa ko ɓeeɗo kañum kadi yetotono en ko honɗum wonno ko ɓe addata wurunoɓe ɓen e laamu seeku adda heɗintina en ɓe yeeto en tarika gonga jon harana o tarika windaɗo ɗo fi en heɗito oɗo hooloɗen oɗo kono no mi woni e tintingorde fi maɓɓe kamɓe ɗo Alaji Sankarela koko tawata kon si sifa ɓeɗo ɗiɗo tato nayo fatike e o bimbi e o yaasi e o sa'i mo tawata ɗo senerde ino faminande en ɗo wondema Seeku Touré ko moƴƴunoɗo wonɓe faminande en ɗo wondema laamu ko ɓe woni e jogorde leydi ɗo ko ɗum woni laamu ko ɗum woni nunɗal hara mi hulani en enen wonɓe ƴawde si tawina enen anduɓe ɓen seeɗa mi hulani ɓiɓɓe meɗen e miñiraɓe meɗen wonɓe ƴawde hande ɗo en fof ɓe yi hande ɗo ka réseau sociaux ji hiɗon sikka ɓe immeɓe ɗo fof dogi ari lumbi ngo maayo woni Europe hande ɗo no landi kaydi e ɓe doguɓe ɓen ari Nicaragua naati hande États-Unis ɗon sikka ko sago ɓe yaltani ene on anda onon fayɓe hande wonɓe ɗi réseau sociaux ji onon on yaltuɗo parce que on faala yaade ɗaɓɓere gurdan woɓɓe moɗon gurdal labaɗam kono yiɗon andi baabiraɓe moɗon kotiraɓe moɗon mamiraɓe moɗon kañum yaltuno laamu seeku tawgol ngol si a yaltali ko a nangeteɗo ware onon na instinct de survie yaltirɗon onon woɓɓe moɗon ko yiwgol gurdal labaɗam ɗan jananiri addi woɓɓe moɗon andite noon ɓeɗo senerde ko ɓe woni e wadde ɗo kon ko babati ɗum ɗon Seeku Touré kañum waɗuno hendagol goɗɗo wengamo wa concol o piti-pitinno ha o maaya o fure daase ire hara ɓeygure makko wawata wowlude fi muɗum senerde waɗi en ɗum taw ɓe waɗali ɓe muti yimɓe laamu Seeku noon waɗi ɗum fay ɓe yaltini e l'école ɓe ara ɓe daroɓe ndara ɗum ha ɓe ware saare kala hari yimɓe arete no darne e stade pinkaje fewtineɓe ware ko ɗum inete exécution publique ɗum waɗi e laamu Seeku onon on anda ɗum ɗo minen min anda ɗum ɗo kono e ɓe non o sonjamo naɓuɗon ɗo onon le on ƴawi avion je seppugol moɗon ngol ko yer ko seppuɗon ka canɗi woni e ka buruji woni hiɗon andi o wiyeteɗo ɗo ceerno mo nenen bo moɓe woni hande ɗo tuninde inde muɗum ɗon andi o seppu no woɓɓe moɗon seppiri ha hewtoy Niger ha hewtoy Algérie ha lumbi ngol laawol ngol rewɗon ɗo Allah waɗi yo rewgol andon non onon on jokku ngol laawol ɗo hiɗon mari téléphone ji hiɗon wawi noddude ɗo wawi humpodirede kamɓe noon ɓe waɗuno ɗum ɗo hari GPS ala téléphone ala woɓɓe hara ha nanata hay haalaji ɗum ɗo ɓe anda konno ɓe yewtirta ɓe yaltano ɓe hebili ɓe mari mbuuɗi ɓe yalti sifa ɗi duuɓi moɗon kono ɗum woni e wowlirde ɗum ɗo fof ko yon andu o tammo wonɗon e wadde TikTok Facebook e kala ɗi réseau ji nanduɗi e ɗum andite ɓeeɗa kañum ɓay ɓe dogino ɓe arno ɓe fatti leyɗe porto ɗo kono tawi mapunde maɓɓe nden kono ɓe gerira leydi maɓɓe ndin heɓa no hettora kono noon hande ɗo ko ɗum mapini on nanu joɗoron c'est vrai sa nani hiiru a haaro weƴƴito a suddi ko gonga moccen ko hoore heddi ko gonga kono hande ɗo hiɗon maapi tigi tigi c'est vrai Trump inni nattayi on ɗo miijiteɗo non Allah dandu ndi leydi innandi ɗo ɓay on hewti on fop ko hawjuno ɗon ko argol yiya Manhattan ya yiya Statue de la Liberté leydi liberty n'est-ce pas ndi leydi innandi ko kayri ɓuri marde démocratie si ɓe hande ɗo yehiɓe yaltude nanga yimɓe ka tarawje natta ɓe ɗo sikka ko mbo daɗi en andi jaka lanɗo on si sanzi sariya on kadi sanzay ka on nani fi inde ngo kaso wona ngo wiyede ɗo wo ko Guantanamo ngo tawata abréviation on ko GTMO GTNMNO ko abréviation Guantanamo miɗo andi ti lagine
mi nanay no getoji ɗi woɓɓe no meɗe yade Guantanamo koko yelino ɗon hande woni laatade ɗo hari kala marnoɗo getoru ndu tawata so naadi goɗɗo o bunkerisimo nder to meɗe naati Guantanamo nder ɗo on andano ko woni Guantanamo par ce que ɓurɓe moɗon hande ɗo ko wonɓe entre 18 ans et 23 ans alors nden surire wi'etende Guantanamo ko wonde Cuba non woɗɗa États-Unis fewndo avion woy ko yehi tappi cuuɗi ɗin ɗiɗi 2001 ko ɗum woni woɓɓike duuɓi 23 ko ɓuri fanɗude ko yiɗen sutanade duuɓi 24 woɓɓe moɗon hari on tuma heɓaka on anda ko on ɗum waɗi nden nokkure innanoɓe ɓen ko ɓe woni ɓaawo liɓegol ɗin cuuɗi on tuma wonnoɓe sabu ɗen avion je ɗe yiɗe tappoy ko ɗe tappi ɗon ko américain ɓen on tuma kañum kadi desidi inni nde suurire tawata ɓe waɗi dino partenariat ɓe waɗi dino protocole e ɓen tawnoɓe hino ton on tuma par ce que yiɗen andi Cuba ko nokkure nde tawata espagnol ɓe ɓen arno laamiɓe colonise ɓe no andirɗen non français ɓen kadi arno colonise en enen kadi Afrique américain ɓen non ka wallitagol kañum kibenɓe ɓen ari waɗidi e maɓɓe contrat signidi e maɓɓe wondema on jonnay men leyɗe moɗon go men ara men installoo e mum donc Amérique on tuma signidi e Cuba on contrat mo tawata Guantanamo ɗon be ko ɗum woni nden suurire ɗon ko nokkure nde tawata ɓe jonni ɓe fiyo ɓe arɓe installoo ɓe waɗi non contrat mo tawata wala fen jonnon ɓa yehi hatay ɓeɗo ko bonnuɓe ko tiiɗi en 2001 ɓe anditi ɓe mari nden nokkure nde ɓe ari ɓe installé mum fi hon ɗum fiyo taw kañum kadi ɓe wawa e wonde ɗon ɓe ayna wota riisi ɓen ar jooɗo ɗon ko min e wolande ɗo ko 1958 wayi alors que non contrat on ko waɗuno ko vers les 1800 et quelque hari a 1900 ji ɗin naatari ɗum ɓe yeggitida ton exactement ko woni ko mami andina en histoire on par ce que piiji buyno wolede fi nden suurire hino hani ko andon taw nden suurire ko honto nde woni ko on ɗum kadi woni nden on ɗum waɗi kadi ɗon si woɓɓe ko ɗo wona naɓede soke ko nokkure nde ɓe waɗuno camp militaire fino ɓe wawa aynirde riisiɓe ɓen ɓay woni gere hakkunde Amérique ko ɗum woni bloc de l'est et bloc de l'ouest nde ɗo non nokkure ɓa yehi ha on guerre froide lanni hande kadi ɓe wawi folude ko inete kon on tuma Union soviétique on kono ɓe mainteni toujours joɗagol maɓɓe ngol ɗon ɓe wi min iwata ɗo ɓay si min iwi ɗo mi wawata aynude riisiɓen si riisiɓen ari joɗike ɗo tun ɓe woɗɗamen ɗo ɓe wawi wonde ɗo fero goɗɗum e amen toon tappa men ma soñja men ko tawata tampinay men ɓe jooɗi ɗon stratégiquement no wonɗon yirde hande ɗo ni ɓe wiide ɓe hettay Groenland no ɓe woni wiide ɗo ni ɓe récupéray Canada par ce que yewta fi muɗum ɗo joni rapidement ko non on tuma kadi ɓe wirno pour des questions de sécurité ko ma ɓe wona kiba ɗon ɓe ayna ɗon mi andina en ɗo noon mi waɗa pause on Sékou Touré ɓay ari ƴetti laamu ngon en 1958 américain ɓe ɓe ndaruno tawi si riisi ɓen Union soviétique installike lagine no wonɗo yirde hande ɗo o contrat ɗo simandu on tuma kadi hari ko contrat CBG heɓano Kamsar e Fria ɗi contrat ji ɗo ɗiɗi hari on tuma si ɗon andi premier pays marnoɗo usine d'alumine e nder Afrique on ko Fria o waɗano kon ɗum no waɗini ɗum ɗon hari ko maɓe dragamo kanko ɓe jeejamo fiwata o immo o yaha o tawtoya soviétique ɓe ɓen ko ɗum woni riisi ɓen ko question d'intérêt ngo cippiro ɗo fof ko question d'intérêt ko ɗum mi faala e nandinde mbuuɗi heɓino ɗin on tuma kañum kadi ɓayɓe bradi on tuma richesse ji meɗen ni ko ni kañum kadi Sékou Touré wonno wirde no wonɗo yirde ɓe yima ɗo ni simandu 2040 on tuma kadi har mo marno slogan makko on wiugol mi yeggiti ko mbiyen 1970 hay ɗon tuma ko 70 ɓe onno e wowde on non 70 ka hewtoyta ko on tuma heege ɓurno tappude guinéenɓe ɓen ko on tuma ɗi agression ji ko on tuma noon o heɓi o woni feetuɗo nangugol yimɓe ɓen par ce que en réalité ko joƴƴingol laamu makko ngon o onno waɗude o trompa e noon jama o mi andina en noon Fuuta na PDG yawno naati Fuuta ko ɓiɓɓe Fuuta ɓen tigi geri ha PDG yehi naato e Fuuta fi honno mi waɗanino en ɗo e live ji ko honno cadre ɓe ɓen Fuuta dartorno mawɓe muɗum bonni valeur ji wonɗi toon ɗi wallidire makko kanko Sékou Touré lanniti konko français jon arno installé Fuuta ko mawɓe on tuma karma ko ɓen almamiɓe Fuuta goo
e cadre ɓe fuuta ɓiɓɓe fuuta yawnoɓe janngo e ɓen ka leyɗe porto ko ɓeeɗo hawtidiri geri ha PDG ari ɓe sikki kamɓe ɓe janfike mawɓe maɓɓe ɓe hiɓe ninsi ɗum hande ɗo noon kañum kadi c'est la même chose woni reprenode andite noon ko fi Alaji Sankara Lami wonno e wolde nanen noon fi en andu si enen hande ɗo en heɓaki andintinoɓe ma andinoɓe en tarika feƴƴuɗo on tigi en fijay ɗo e berdi laɓi sikken ko memmina ɗo ko piwon Samakala na piwon Samakala de memmini ɗo sabu kum piwon pullo Fuuta ino Sénégal tawɗo ko o jallo kono ko o jallo mo tawata ko jallo sénégalais pullo Fuuta hino Côte d'Ivoire en yi koppa bari iwdi makko ndin ko lagine kono sabu mawɓe makko ko doguno ye fattoyi Côte d'Ivoire ton ko andi wo ko Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire kadi ɓe andi wano noon Sierra Leone wano noon Guinée Bissau taw déjà quartier ji e koɗoli wano Ngabo Kebu iwdi en ton ɗin ɓen jooɗiɓe noon tawɓe woɓɓe ko almamiɓe iwdi maɓɓe ko telimile iwdi maɓɓe ko pita iwdi maɓɓe ko lagine kono ko ɓe doguno kon ɓe yeɓe fattoyi dogugol laamu seeku hande ɗo ko iwdi ndin anda ko nokkel kaari kono ɓe wonino hande ɗo bisageɓe non jonno artugol noon ka yewtere meɗen fi Guantanamo o ɓay woni 2001 o gere ɗo waɗi hakkunde maɓɓe ɓe inneteɓe on tuma terroriste ɓe inni joni si ɓe nangi ɓe yahay ɓe sokoyaɓe ɗo ɓe violi few ko inneteno on tuma loi international hande ɗo noon Donald Trump arti o wi'i woɓɓe goo si nangama ko ɗon ɓe naɓete ɗum ɗo waɗi panique général yimɓe no maapi 57 minutes ko mi wawata on yetade mi fillo kadi nde ñande mi waɗanino en live e talata ɓawte mi yiwde yimɓe ino panique no wola haalaji oɗo kadi no wiyede yimɓe nangete naɓe ɗon mi faaloyon faamo piiji tati fi on île wiyeteɗo Guantanamo go ko e nder yaasi États-Unis o woni Cuba kono woɗɗa kotiji américaine ji ɗin go woɓɓe no wiide ko e nder États-Unis on ɗum jeeyanno kono ko nokkure nde tawata ko américain ɓe ɓen jeyde sabu on protocole mo ɓe waɗuno sabu on entente mo ɓe waɗuno gibi 1800 et quelque mo tawata ɓay Cuba yehi ha hetti indépendance muɗum on ley Fidel Castro en lutti fayin nden nokkure ɗon américain ɓe ɓen no jooɗi e mayre wi yaltata parce que contrat signano ɗon ko innano o ala fen ko ɗum waɗano kiɓenɓe ɓen noon no piiridude maɓɓe fi hettugol ɗon han joni kono ɓe ronko 2000 en noon ɓay fuɗɗama naɓede yimɓe suuɗe naɓeɓe ɗon organisation international ji ɗin immi no dénonci ɗum ɗo ɓe inni au nom de la sécurité sifano ɓe woni wowlirde hande ɗo ni ɓe inni ɓe violay saria on tuma ha ɓe hetta hoore maɓɓe kono 20 ans après naɓanoɓe soka ton e Abu Ghraib tawɓe woɓɓe ɓen ko fi Afghanistan woɓɓe ko sabu Irak poursuite ji waɗano contre état américain jon saudien ɓe irakien ɓe afghan ɓe yoɓa compensation parce que ɓe sokama duuɓi ɗi ɓe soka ton ɗin fof tayna gonga ina tawanoɓe ɓen woɓɓe ko tout simplement parce que goɗɗo hari ko contre maɓɓe e parce que hari ko ma kasoji ɗin heewa yimɓe ɓe ƴetti ɓe nawi ɓe ton kono finalement koko wonannoɓe sonja wontanoɓe nafa parce que ko julɓe kaɓe wonno ka kaso ton sabu ko tawata ɓe juulude ɓe rewde Allah ɓe horude woodi aynoɓe ɓe garduɓe aynoɓe ɓe Guantanamo ton silmi ƴetti islam sabu ɗum ɗon parce que ɓe yiri ɓe jikku moƴƴu en passant gibi konko waɗuno kon on tuma on septembre waɗa fi yo yimɓe ɓen hulu islam doga islam on añama propagandui on tuma waɗa kañum kan wonɗo yirde hande ɗo propagandui no waɗede contre ɓe immigrant ɓe ɗum ɗo woni sabu yimɓe intéressé e dina islam on ɓe jangi ka dina ɓe tawi ko ɓe wona wolanede kon ka médiaji na ɗum ɓe yi yimɓe silmiri sabu ɗum ɗo julɗo islam heɓi doole vagɗimmo mo ɓe heɓuno on fewndo Mohammed Ali en silmi Malcolm X en silmi sifa konko on tuma ngin vagwi ko black muslim on tuma créano no wonir noon Black Panther kadi créano sifa ɗen doole Amérique heɓitude ɗe wo sengo julɓe ɓen fewndo koko waɗuno kon en fait koko nelaɗo sallallah alih w sallam mako noon kon wonde may no hawni alhaali julɗo on
so heɓi moƴƴere ko moƴƴere wonande mo o weltorande fo wi'a so heɓi sonja on sonja kadi ko moƴƴere wontantamo ko julɗo islam on tum mari ɗum ɗo ko ɗum ɗo men e yewtirde en ɗum ɗo mera non e toɓɓere ɗimɓe non ko min ni piiji tati hano ɗon famugol fi ngon kaso fi nden nokkure wiyetende Guantanamo ɓawte minnude on ko nokkure nde tawata ko suurire wonde e nder Cuba nde tawata kono ko américain ɓen jeyde nde ɓe woni e gollitirde fi yawgo soka yimɓe ɗum ko goo ɓen non sokanoɓe ton ka ɗimmum ko ɓen innanoɓe ko criminel ɓe mawnuɓe kummaluɓe naada e nder ngon kaso ton woɓɓe yeggita fi muɗum ko ɓe waɗirno ɗum ɗon ko hulɓingol ɓen tawɓe ɓen hiɓe e muɗum ɓe hula ɓe anda wondema nden nokkure ɓaynde hulɓini kala naadaɗo nder ɗon no wawi Alcatraz mo anda ɓen yewte fa moƴƴa ko ɗum woni prison d'Alcatraz nden suurire tawde nden ɗon ko e nder New York re nden ɗon nde woniri bref ɗum ɗon ko ɗimmum ɗum tammum ɗum ɓe wonaɓe naɓede ɗon guineyijo ala on profil par ce que ko ɓen tawɓe ko cartel ɓe andiraɓe tawgol yeeyi condi yeeyi pinka itti ko'e hino feldita wondema hin ko ɗum par ce que no wodi ko on famali moƴƴa ɗi cartel ji Mexique Colombie Venezuela e kala nanduɓe e maɓɓe lumbugol maɓɓe frontiére on no wawi si goɗɗo iniɗo lumbude Guinée yaha Sénégal kono wayi si ɓe waɗi bonnere tiiɗunde e nder leydi maɓɓe ndin ɓe huli ɓe yawde ɓe doga ɓe naato e nder Amérique ɓe muta nder ton few ɓe change identité neɓirali non ka enquête waɗa holla ɓe nangi criminel jo tawnoɗo naatino e nder États-Unis moƴƴinani hoore muɗum identité keso few tawi andaka fi makko alors que non ko recherché jo criminel jo jano sifa ɓeɗo non kamɓe si ɓe andi fi maɓɓe FBI on wetike ɓe fi maɓɓe ɓe nangi ɓe ko ɓen naɓete e ngon kaso na andey tawɗo bonnere maɗa nden ɗo ko par ce que ala kaydi donc ɗum ɗo mi fala yon faamu ɗum ɗon moƴƴa on panikina e hoore muɗum en fait pour rien on ala on profil on siwa on ɓataki ɓen si mentionino nane no wondema sokanoɓe ton ɓa yalti lande no dommage et intérêt ka million ji yoɓa e hoore maɓɓe États-Unis fala ka repetude ɗum ɗon ko ɗum waɗi kala mo ɓe nangoyte hannde kadi ɓe naadoya ɗon ko kala mo ɓe yi ɓe felliti moƴƴa ɓe anni oɗo ino mari bonnere tiiɗunde mi yi'ali on guinéjo mi fillito tawɗo ino mari on profil criminel ha tawata ɓe innayi ɓe ƴettaymo ɓe naɓamo Guantanamo donc itte ɗum ɗon e salaji mum few ɓen naɓeteɓe ton ko go'o ko tawoɓe ko haaloɓe haala kan espagnol ma haaloɓe on arabu ɓe tawata woɓɓe ɓen ko tawɓe hino weltori ko wanno wadde Israël kon ma hino moni holli non ɗum ɗo kañum kadi ko laaɓi post wondema si ɓeɗo heɓe feere tum ɓe yottoto ko waɗa kon palestinien ɓe mi wowlana on ɗum ɗo andon moƴƴa o yika image ɗo avion wali no waɗa e ngal atterrisi e hoore goudron mi jetta ɗo noon mi wuddita parenthèse mi wowlira ɗum ɗo doyi ko tawata koko menen men tañƴini mi wowlira noon lacré mi windirde lacré ma crayon si tawi woni ko fenande monte wawa si mi wowlali dey o nanali si yaltoyi noon ko crayon windira sa to o ngara windiro ya biclé ɗon way ko wowlano kon ko go ngara e monta ino nder ɗon e yiɗo mois de décembre janvier avion je jelu yani e nder yontere wotere nden accident ji 9 kami sikkiɗi 10 e nder ɗin accident ji waɗɗi ɗon 3 e majji on waɗi tawi ko sengo Amérique du Nord goɗɗo e ɗin 9 ɓurɗi ɗin ɓay waɗi ko yimɓe ɓe maaya e woni ala wonɓe heddade goɗɗo e ɗin 9 ko avion wal tappa entre Azerbaïjan e Ukraine ɗum ɗon en fof e yawno andoyɗen ko riisiɓɓen wonno ko tappingal ɗum ɗon no tabiti suuɗaki goɗɗo e ɗin accident ji 9 ou 10 faltelanka commenteji hay simi renaɗi ko o avion mo tawata en fof e yii haka o yani ɗon o fetti ko feƴƴi kon koore han joni o yaaligoy taw kon ɗo mi faala en hollude taw hawju kono wattane tu yila eno mi woni e naɓirande en chemin man on non mi andini en ko waɗali ari e nder balɗe 7 avion ji 10 yo waɗu accident ko tawata hari ka gandal an histoire aéronautique o
hari heɓali sifa ɗum ɗo yo taw accident ji jokkodiray non ɗiɗo non accident ji tawi tati ha 4 majji ko Amérique du Nord tun jeyi si tawi e nder o jeenayi ɗo fop hino sendi partout dans le monde Amérique du Nord tun hino jogi 3 ha 4 e nder majji e nder non ɗi jeenayi kañum kadi goɗɗo e majji no tabiti ko wondema ko woɓɓe ƴetti goɗɗum felli kal yani anditen noon 2014 fewndo innanoɗo ɓe waɗi invasion on ɗa honno Donbass on avion wal hino muti ha joni Malaysian Airlines ngal tawata ha joni goɗɗo anda on to ngal hammiri ɗum ɗon on tan yeggito e nder ɗin jeenayi ha 10 ɗe mi woli fi muɗum ɗon gongal e majje en yii ko honno ha ngal yaniri wonnoɓe nder ton ɓen fo maayi ha heddi yimɓe ɗiɗo ɓeɗon tun daɗi hôtesse ɓe ɓen ante noon ko koore ɗum waɗi ɓe wi'i fewndo waɗi ɗon pet y compris pompier ɓen ɓe inni ko colli woni ko naati ka avion wal ka hélice maggal ka moteur c'est vrai ɗum hino waɗa ko ɓuri kon kono haray ngal ƴawde na ka tippagol maggal de o ɓuri kon ɗum waɗata quoi qu'il en soit yer ko min mi humpiti kon yer ka gandum am fanɗu kon si ɗum ɗo waɗi yer film ji ɗi mi ndaari ɗin yer documentaire ji ɗi mi consulti ɗin woni ko vidéo woni ko audio woni ko écrit ko mi humpiti ɗum ɗo si waɗi pilote jo on tantay tippingol ngal siko wongal e ƴawde pineje ɗen si ɗe gaynali ƴawde nde waɗi nde ngal yana hare pineje ɗen no yalti si tawi kadi ɗe gayni natude malgré panique on ɗon nde mo nodda mayde on o humpodira e tour de contrôle on o andina ko colli himo gerde no yiltoro o tippina ngal mi andina en noon Bay Dudson New York ɗo en 2000 mi yeggiti combien si ko 2011 kako 2012 film on ina wodi goy capitaine jo décolline no avion wal ɗon LaGuardia mi sikki ƴawgol maggal ɗon colli naati tun ka ɗuma avion on tawi hande kadi o wawata continude o yiltituno ngal ɗon fi o aro tippintino ngal goɗɗo e aéroport ji ɗin ɗon entre LaGuardia ou JFK ou bien ɗa Newark a New Jersey o tawi o wawata o addi o tippini ngal ka nder ndiyam ngal tippino few ka nder ndiyam o wawno tippinde ngal ɗon film on no wodi ɗum ɗo mi ala on ɗum annade kono e nder on film so ndaarimo ɓayɓe fuɗɗike wadde impact on o humpodiri e tour on andi o wawata hewtoyde so ndaari film on anana ɓen obstacle pull up obstacle pull up ko ordinateur um ko yetoto pilote jon wondema avion ma on no perdude altitude go'o ya iru tawnitamo siko a duwaɗo ƴawde no ton nokkuli go ko innata ko pull down si tawi hara dernier incident waɗɗo on ɗo Washington yomi lannitorota komi fokkiti ɗo yewtugol on fi muɗum an ton noon ko créyomi on e wowlirde kono fewtinen hakkille muɗum woton weddito si ɓe inni on tigi obstacle ça veut dire avion ino arde suudu ino sutede ma ɗum on tika on yaade ɗon fello goɗɗum ɗon yeeso ko ɗum woni on obstacle ɓe yetoma noon ya geru redressa ƴawnangal siko yo ƴawe siko ya tippito ɗum tigi fiya daɗu yetatoma dow ko hanɗa wadde ko joni noon se yiltitike o vidéo ngal avion wal yanugal ngal koore ɓe inni hari ngal tippade ɓe inni ko colli naati e maggal kono o vidéo mo yiwɗen ɗo est ce que train d'atterrissage on hari no yalti réponse on ko non haɗi pineje ɗe yalta go'o ɗimmel muɗum si sifa ɗi bonondaji waɗi ko ɓuri kon ɓe addana en enregistrement sonore on ko feƴƴi kon entre pilote jo on e tour de contrôle pour preuve am Malaysian Airlines fi kala han joni humpitaka kon ɗum waɗi ngal kono ko ɓe wayriti yewtitude kon e tour de contrôle on ha ɓe inni good night ɗum ɗon on en nani fi on ɗum han joni si onon on nanimi mi nanali ɓe yetaki en ko pilote ji on sakkiti wowlande ko wonno ɗon ka tour de contrôle par rapport ko ɓe wi tun ko pompier ɓen inni wo ko colli naati ka nder moteur mais fi on ɗum pineje ɗe yaltali dernier élément boîte noire on ko koore accident on waɗi
kono be inni boîte noire on ko tellement endommagé wo ko adde États-Unis wawata wolude ko wonno nder ton ko alors que non ɗi cuuɗi ɗiɗi ɓayɗi tappama non seulement carburant wonno ɗon e avion je ɗen tappande ko tappi cuuɗi ɗin kon brique de ciment e janɗe e yiite konko ɗumanino ɗon kon fof kono ɓe wawno hendade enregistrement boîte noire ji ɗin wawɗe humpitade ko ɓe yewtidi kon ɓeya ko wonno e wowlude kon nde sutagol maɓɓe ya tappo e cuuɗi ɗin fi on ɗum ɗo innama koye adde États-Unis en fait komi faala en wiwde fewndo invasion on Ukraine waɗi ko mois de février waɗono par ce que mi ɗo anditari miɗo voyage de on mois mimino mi ari ka aéroport ndeññande nombre de vol ji annulaɗi ɗin parce que tawi informatique on ko inete kon systéme informatique on aéroport ji buy ndeññande Amérique du Nord heɓuno attaque port système de vol ji ɗin fof perturbi ndeññande kono ɓe jaɓali komandude wonnoɓe ndeññande ka caisse d'embarquement ji ɓurnoɓen ko wonno wiwde wondema wo it's something that happened, it's winter, it's happened. Mais je sais, miɗo voyage moɗɗe yiveji ɗin finalement mi yewtido no informaticien jo inni mi wonno wo goɗɗum hino ton ko tawi wowlaka en fait gere no wadde ɗo mo tawata mi faala yen fewtin hakkille mum seeɗa ko ɗum non ɓurinmi hilfude e yi Trump ƴetti geɓi laamu ngon ɗo tun taw avion je njelo waɗi accident ji sengo Amérique ɗo goɗɗo e majji on ko waɗi ko New York ko Washington DC tigi kono ko honno o accident waɗiri mi faala en fewtin hakkille ɗum ɗo moƴƴa par ce que no wodi ɗo ko woni en échappude seeɗa hay simi natta e détail ji muɗum ko avion wal civil wongal iwtude nokkure ka tawata ko championnat ye woni ko gagna ngal ɗo ari koñidiri hélicoptère wal na non hélicoptère wal civil wal go kañum kadi koñidira e muɗum ko hélicoptère wal ngal armée jonnon o coïncidence ɗo yo taw ko Washington DC ɗum ɗo waɗata à moins de 10 jours gibi investiture makko waɗi parce que ko le 20 investiture makko waɗi ou peut-être 10 jours si ɗuuɗi ha gibi o ari o joƴƴina ɗum ɗo yo waɗu e nden saare nde o ari o wondi nde tawata ado waɗude hari mo congédi ardiɗo on ndem mojo ɓe refi kipuɓe fi indice ɗuma on secteur aérien non waɗi non kañum kadi mi wowlanino on nane minni e nder on vidéo juuɗo mo tawata avion wa ngal ɓay ngal fokkiti New York ɗon colliɗi naati e maggal kangal tippoyto ɗon a nanay ɗuma on kogino wola ka nder fewni ton obstacle pull up ya townito en fait ɗe avion je ɗe waɗana ko tawata ko pilotage automatique ko ɗum waɗi si pilote on no wawi ɗanade ngal wira ɗate no ka kammugaɗe tawata mo kala eno mar lawol mungol altitude kadi no wodi ɗi ɓe yetotoma so naati e zone de turbulence sabu ɗe haute tension je sabu ɗi ligne de communication ji ɓe yetoto on turbulence on ko towi wo ko towi ko yo lutto dow ton na yon tippo dey par ce que son tippike no ton zone ji ɗi violoton ça veut dire que kammu ngon ɗo ga kañum kadi no senda no waɗa escalier ji no waɗa laawi awa ɗe ɗo non ko ɗum ɗo waɗira ko fiwata ɗe ɗiɗuɗe fottu koyo taw si ɗe aray ɗe fotta au même niveau koyo taw ngala no mari position towɗo ɓuri ngala go'o ɗimmel mum si ari ha tawi ɗe ɓatodiray hara ɗe mepindiray ɗe mari on systéme yetotoɗo ngala pull down ngala pull up fiwata o memodir ko on no tawiri en hendike déjà enregistrement sonore pilote jon e tour de contrôle on e ngal hélicoptère wal ko woni échange de ko tawata han joni ko feƴƴi konkore e ngumpitaki en nani ɗo non o yano wiide o yahiɗa ka lawol an tippo kon no tawiri ɗe hélicoptère wal ɗo ngal wawali communiquer o avion ɗo ɓe wawa andude o niveau mo wonɗon ɗo a doit tippade en fait ça me rappelle film Kevin Costner mo mi daruno ka ko Bruce Willis mo mi daruno neɓi dans les années 90 parce que ko Canal Horizon mi daruno on film ɓe mi wowlata ɗo inde muɗum mais ɓe tawata eno fuɗɗori te ino nangodirano non sengo Amérique e kañum Russie ɓay ɓe ari ɓe ƴetti nokkugoɗon ɓe contrôlimo fii ko ɓe landi kon yoyoɓe miɗo anditi on film ɗaɓɓite film on mi yeggitinde film on kono ko Kevin Costner woni acteur on ka ko Bruce Willis goɗɗo e maɓɓe par ce que confonda ɓe moƴƴano e nder on film ndin bandiri ɗon
o naata o sanza doneji avion wangal duwanongal tippade o wada ɗuma terrain ɗuma pis d'atterrissage on o sanza doneji ɗi nder ton o wada tippagol maggal on tawa vitesse mo ngonel parce que on anditay avion on ko goɗɗo woni e gidude ngal andi ton leggal alaka dow sakko darangal lebbal ɗo ma o viral ɗo ina bonsi mi hewti au niveau ɗo haray ko o distance ɗo mi woni ɗo mi manditike sa hewti koya ɗo haray ko tel kilométre ɗon e kindiya ɗon kadi ko tel kilométre ɗon e mamon ka kammuɗo ala ton kammu on dow ton ko GPS on woni on e gidude si tawi non ɗa hanuno ɗuytude vitesse ma on law ɗo ya hewtude ka hanuɗa tippade ɗon goɗɗo ari sanzi doneji ɗin a andali wonde ma arino a feƴƴino nden nokkure nde hanuɗa frenugol e piide misal hiɗa doginde otowal ma trainwal ngal tawata hiɗa hani ɗuytugol vitesse on ɗo ya hewtude e are on goɗɗo ari sanzi tawata ardi on vitesse mo tawata ɗuytali law nde ɗa hewta ka frenete toon distance de freinage on ɗo ya inna freni hara lawiki mi wowlali ɗo hunde ko tawata goɗɗo e ƴettu ɗum jogo inno ko ɗo kono mi attiray woni attention min on e goɗɗum ko tawata e yiɗo kañum kadi avion on hankin ɗo fokkituno kun hano kun tippade yaltude nun immoya Mexique natta nawnuɓe natta médicoɓe ko ngal décoli ɗo ɗum Philadelphia tungal yani ɗum ɗo fo moi je me dis que c'est pas rien mi andina en noon ka lannitagol on chapitre ɗon parce que ɗo mi watande ka lannitade kon faala yewde kon fof fi affaire o guerre économique ko ɓe min mindini e ɓeeɗa parce que déjà woni ɗo 1h16 minutes guerre no wadde ɗo mo tawata e rena mo tawata 2016 fewndo wari ka laamu investiture makko on ko ndiyan Sadio no jangol waɗi kono ko ka yaasi ɓe waɗno cérémonie o padre ɓay résultat ji ɗi yalti 2010 ndiyan Sadio no yimɓe inni wo ko ndiyan yurmede min mi inni ko ndiyan ɗan kammo ngu wulli laamu makko yi duuɓi 10 ɗin kon ɗum feƴƴuno mais c'est pas ça le plus important e yi duuɓi 4 oɗa ɗin kadi konno ɗi feƴƴiri oɗo noon e ngal investiture makko on ko jaangol tiiɗungol waɗunongol tawata ɓe wawa wadde cérémonie on e yaasi kono fuɗɗagol laamu makko ngon tun ɗi tanaji ɗo waɗi miɗo hulani moƴƴa o 2025 ɗum ɗo fof ko fiyatagol on honɗum musidɓe taw nangu mapagol pandi bonnon ko e moɗon min naali goɗɗum kono ka leydi ɗo yimɓe ɗiɗo na memeteɓe aliyatimajo on e miskino Allah ɓe ɗiɗo memetake kala memuɗo ɓeɗo wonɗo wono woni ko a danejo woni ko a ɓalejo woni ko a jonkalsi woni ko a miskino kala memuɗo ɓeɗo ɗiɗo heɓay ka hilnoɗa mi faala yetade on tun yimɓe no panikinde on no sonjude on wowlana on piiji fi angal kaydi moɗon ko mi wata on yetade tun wattane yila no e moɗon janfiɓe immi ari leyɗe porto no e moɗon yimɓe immodiɓe ardi e mbuɗi tunuɗi leyɗe porto mi fewtini on astaghfirullah watta no yila nde ñande mi wowli audio mo tawata o partage e plateforme ji mi précisa mi wi'i arɗo hino seedi ka wattande ka kuuɗe e ka barngol e ɓe wonɓe ɓen ɗo woɓɓe ƴetti e nde yewtere anden ɗon tun ko mi wowli kon ɗon fap ɓe yaltini ɗon ka mi wi kon sengo ka barngol waña wiwgol iwɓe ɓen Afrique no luuɓi d'accord onon ko ɗum ɗon faamu ɗon ka yewtere an ko min mi faala en yewtude mi ƴetta misal Afrique siiɗa e saare wano wi'en pita min miɗo manditi ka mi wonno ka saare pita ɗon si min minoke mi yehino ka fulawa amen timbi mi waɗi ton yontere kaka cangol mi woni e yaade mi looto iɗen andi noon no wodi ko ɓenta kori ka cangol ma ɗum koye ɗuma woy fuɗowoy ka binde canɗi ɗon ka woɓɓe ƴettata wonde hay waɗa ɗum fuuti looto ɓeyna ɗum ko honno ko danda ka konno ɓeynata ɗum ma woy waw koye ni ɓeyna fougère e français wiyete fougère sa lootike ɗan ndiyam balɗe 3 4 ɗum ɗo woni ka sukunduma woni ka ɓanduma haysi ko sabunde wonɗa lootorade sa iwoyi ka fulawa ton ari ka saare kala mo ɓatiɗa haray nature on hino ukkade maɗa ko tawi kon angiɗa lootade ndiyan cangol sa lootike kañum kadi ndiyan couleur a lootike ɗum ɗo ha neeɓi
kala ɓatiɗo ma kañum kadi anda oɗo ko ndiyam koloyru woni e lotade. Si a lotike ndiyam pompi kadi a lotitike ha si goɗɗo ɓatike ma kañum kadi anda oɗo ko ndiyam pompi on a lota. ɗum ɗo ko wonɗo on taw hakkunde saare nden e fulawa on. Saare nden kañum kadi saare e hoore saare. Si goɗɗo kañum kadi iwi Fuuta, goɗɗo iwi Foore, goɗɗo iwi Hotgine, ɓeɗo ari fottiti Konakri e nder dortoir hara ko eti diyamɓe. ɓeɗo kañum kadi mo kala e maɓɓe arday e barngol hoɗo ngo iwi ngon e muɗum. Oɗa haray no ukko ko tawata nebban wona e mum, nebban ture, banana wona e mum, oɗa kañum kadi haray pomdete ainsi de suite. Si ɓeɗo kadi ɓe iwi Afrique to ɓe yimmike ɓe ari leyɗe Porto fuɗɗi am min wonɗo yewde ɗo on komi développement on ɗum ɗo ñande go e nder live go. Si a ari a hewtiɗo haysi a pompotono parfum Afrique to a lototono ton nebban a lototono ton waɗa shampoing. Si a ari a hewtiɗo wattane yila ñande go o natono ka toilette ɗo lotade remarku ɗon ko wayi wasi ko guri mon gi woni e hoɓade goɗɗum ruso e moɗon yalta ko ɗum woni ɗum ko ndiyanɗa wonnoɗe lotade Afrique ɗan kaɗa laaɓi wo e gete meɗen hadi lopeno e majjam. Nduggu immoto ngullagine ton walo e ɗe otoje ɗe fungito couleur majje sanza si ngo nduggu ɗo no walade ka ɓandu meɗen ka lootiɗe wo ka lootiɗe ngaray no lutti ka guri. A andi non ɗum ɗo harino e ɓandu maɗa ndun wo ñande hewtuɗa ɗo lootiɗa laaɓuɗan tawɗan ɗan jilla e goɗɗum sina calcaire ɗum ɗano russo iwa ko ɗum ɗo yiyyoto yimɓe ɓen no hento. O hentagol maɓɓe ɗo na appareil ji ɗin tun na ko wona ñameji ɗin tun na ko wona wujede kon ko ɗan ndiyan ɗo woni e lootude ngun nduggu ngu immo on tigi hento. Si anno nde yewtere an ɗo a ƴetti wondema mi ari mi innini ɓen ɗon min ni ɓe luuɓi par rapport e ɓe wonɓe ɗo ko an ƴetti watti luuri ɗon min ko mi inni mo kala e barngol muɗum o. Si an kadi noon a woni ɗo a immike a hotoyi Afrique ko ko wonduɗa ɗon kon e muɗum sa hewti ton ko wontuma noon tawoyta haari jaka a yiya e nokkure nde sikka cuɗɗin ɗi tuunu hara ɗi tuuna ko woni a woti yiwde ko laaɓi ko ñande yoyɗa ɗum ɗa sikka ñande wonɗa ɗon yontere ara nun ɗum kala mo yiɗa sikka no nawni mo yiɗa wara no horanima mo yiɗa wono fungitanima mo yiɗa wono ronkanma kala kadi ka natuɗa ukkotoma ko tuma wonoyɗa seeɗa kine maɗen wowta tawa hande kadi goɗɗum alama luɓude ala wuyde ka tuuni a sikka yimɓe ɓen ɓe nettoyu taw a sikka yimɓe ɓen ɓe ñawdoyi ɗum ɗo si an a andali ɗum ɗo mi yetike ma ɗum ɗo. Donc an nemmo ko mi faala yetade mi wowlira ɗo yennugol goɗɗo mi wowlira ɗo yawagol goɗɗo mi wowlira ɗo wasima min tigi konko wona wolede ɗum heɓilam min tigi mi développe yay ɗum ɗo non e live go mi yeeto on ko heɓunolan ko kirɗi ko yurmi e ko foti ɗum ɗo fof mi yewtoy to me dans un autre live si Allah jaɓi. Jonno lannitagol yewtere nden ɗo ko honɗum kanko Trump ɗo ɓayo ari ka laamu ko desidi kawtal ɓe makko ɓen o applique e maɓɓe ko ko innete guerre économique. O wi'i Canada et Mexique o waɗana ɓe 25% à partir du 1er février ko ɗum woni gibi hande ɗo ko waɗiri ɗum ɗo non honɗum ko soñjugol ɓeɗo par ce que mo andi ko ɗum ɗo wawata maƴinde goɗɗo ko ɗum ɗo waɗata population ndi leydi ɗon immano dirigeant ɓe muɗum ɓe. Mais wattani yila ko yimɓe tato o memodire nayo o memodiri o guerre ko Union européenne, Canada, Mexique et Chine. Fi hon ɗum o memminanaki Europe tawɓe ɓen ko ɓen ɓuri mo woɗɗude ko ɓeɗa woni kawtalɓe makko ɓen ko parce que ko ɓeɗoɗi ɗo woni e fuɗɗorde to. Canada non réagissait ko réagissata kon ɗum ɗo mi wolata fi muɗum ɗo ɓe décidi ɓe waɗay kamɓe kadi sanction ji cible parce que koko wona wiyede ɗo ɓeydete tarif on ko américain ɓe ɓen yoɓata ɗum mais objectif makko on ko won ɗum canadien ɓen no andi ko yo taw ko woni iwde konka extérieur no satti ɓuri ko wona moƴƴinede kon sur place hande kadi hara produit ji ɓen ɗon ɗi marsata ko ɗum woni objectif final o canadien ɓen no andi ɗum haysi ɓe ala wolde ka médiaji kono puisque la demande par rapport et l'offre industrie wonɗo local on wawata répondude konko tawata ɗon kon fou ko demande on couvre mo prix ji ɗin toujours ɗi sattay ton meɗen habbimo min ala wolde fus anton noon miɗo jogui kaydi ka leydi ɗen ɗiɗino kono mi jonna en tu woni misal komɓen ɗo fasira faala soñjude goɗɗo sur le plan économique. Joni noon Chine ɓurɓe ɓe hanno wullirde ɓen
tawɓe ɓen manda makko ara noon ko ɓeɗo o piridi mum ha o yalti ha o tippi ka laamu ɓeɗo waɗani ɓe 10% fi on ɗum mi wiyata on ɗo secret on en fait e yiɗo ka o intelligence artificielle yaltini ɗo o deepseek o on mano ko deepseek mi sikki ko ɗum woni inde on ɗuma en fait kamɓe ɓe waɗali ko Canada kon Chine ɓe waɗali ko Canada waɗi ko ma Mexique ɓay o menasi ɓe fanko bode o application mon ɗum e yiide ɗo o yaltino o en 2026 kono ɓay tum ɓe yii ko woni ɓe wadde kon himo andi kadi ko woni e waɗirde ɗum ɗo ko wallugol GM ɓen ka tekka ɓe yii ɓe andi ko ɗum ɗo o fondi o gollitire ñallal gotal perte mo ɓe waɗani mo o tawi ɗum ɗo wata continude himo eɓɓuno waɗanayɓe kamɓe 100% e goɗɗi goo 50% e goɗɗi goo finalement ko 10% o waɗi fi on ɗum wiyata on ɗo secret on en fait o yi o andi ɓe ɗo yita o ɓay déjà ɓe waɗi ko ɓe waɗi kon o yaltali fesowayol ɓe fof ɓe woni ɓe unduko maɓɓe ombiɓe fof par ce que Chine kañum yaw terre à terre inni a décidi a perdinay men mene ñallal gotal men crashina e bourse moɗon on ɗo taw vous n'allez pas vous retrouver finalement ɓay o fodino inni o waɗanay ɓe fop ko 10% o waɗani ɓe fiyoɓe yuɓe anda guere moɓe memmini on min mi wata yaade o guere ɗo mi freni taw pourtant le on fentanyl mo woni e felirde hande ɗo Canada on fentanyl ko chinois ɓe woni moye moƴƴinde o natira Mexique seeɗa makko natira Canada ɓen ilogoɓe ɓe woni e wolde ɗon fi muɗum pour ɓe maɓɓe ɓen ko Mexique woni e natirde fiyon ɗum Canada e ɗum kon ɗum naadi Canada e ɗum en fait ko mi yetori on ɗon ɗon fof ko yon andu combien de fois rapport de force on si hammi ka côté mbuuɗi ka wiwɗa ko a dundarankejo o ka wiwɗa eɗa foori o arakile kanko e Chine ɓe waɗi taw ɗum ɗon on guere ɗon e nder ɓunutu goɗɗo yiyalimo wattanila anda ɓe yi tun ko waɗi ɗo ko waɗi kono ɓe anda kon ɗum waɗiri tigi tigi mi yetike on noon ɗum ɗon mi andini on ɓen ɗon ko di tik o tak e yi kamɓe déjà ɓe waɗi application on ko gratuit contrairement e ɗuma onno e konno application inete modi ko onno chat GPT fi on no ɓe waɗiri ɗum ɗo fof ko fi perdingol ɓe alors que non andu quand c'est gratuit c'est que tu es le produit si wiyama gratuit yimɓe ɓen télécharge ça veut dire que ko an woni e constitue de yoɓoyowo ɗum ɗon on par ce que information ji ɗi ɓe ƴettata juuɗe maɗa ɗi ko ɗum yimɓe télécharge hande ɗon application ha feƴƴiti kala télécharge ɗum ɗo no wodi goɗɗum ko ɓe ƴettata comme information e o téléphone maɗa no andirɗon noon ɓe wi'ino kamɓe ko TikTok ɓe woni gerdude muɗum yeyno ha ɗon fi saabu mbuɗo inni bon joni o jonniɓe tan ɓe famali ɓe chinois ɓe ɓay tum ɓe andi ko hoore maɓɓe nden wonki maɓɓe kin gandal maɓɓe ngal jawdi maɓɓe ndi wona attaquede ɓe desidi kamɓe kadi ɓe jangga e ñanne yagal ngal fof e affaire ɗum ɗo ɓe accata hoore maɓɓe ɓaawo andite ya quelque 40 ans 50 ans 60 ans ɓaawo ɗo hari Chine e lagine no fota ter kono kaɓe andunoɓe ɗuuɗi ñamete on fanɗi ɓe andi fof hino cukkade ɓe desidi ɓe yahi ɓe waɗa ñanne yagal ɓe janga mi lannitora yewtere nden ɗon honɗum kañum kadi États-Unis hande ɗo ko ñawli kon chinois ɓen hande ɗo mondon ko ñawli kon chinois ɓen c'est énorme donc a wata wadde guere maɓɓe ni tum frontalement a eɓɓay goy kono yaha ha e nokku tawa gaynata ɗum ɗo fof kon ɗum mi faala en andinde o compagnie tigi mon ɗon yiide hande ɗo o ku signature o contrat Rio Tinto simfer ɗo o simandu mon ɗon e yiide ko nde chinois ɓen participe no e muɗum siko woni e wadde ɗo ko waɗa ɗo noon mi ala en jonnude ɗo indice kono yi padre waɗi hande communiqué ka siège maɓɓe kamɓe RPG o yeetike wondema ɓe ittay Dumbuya réunion waɗi réunion d'urgence Dumbuya ɓay nani ɗum ɗon on so yiɓe inna ɗo ɓe artiraymo ɓe andi ko on ɗum woni mo ɗum ɗo ko ala tension ɓe yuɓe ɓen ɗo fof sikki wondema guere o lanni hakkude maɓɓe padre mi wowlanino on mi fillito padre artugol makko ka laamu hino ɓuri welde fi idi yo sellu wonu candidat élection déjà on fuɗɗi ke yiide taw fi komi woli kon fi affaire élection on ko yawiti ɗon ko komi wi kon artugol makko ka laamu ko Allah andi ko wirni kono ande tun alpha ko mawistu ko ɗum mi woni haadude mi tori kala wono balla meɗen hawrindinen sababu allahuma amin allahuma salli ala sayyidina Muhammad sallim assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh janngo e waɗa e antenne libre no wonir noon ko premier dimanche du mois haray kala tawɓe ɓen no faala intervenir janngo haray miɗo habbi on à partir de 20h30 aren yewten to mari réunion momi assistata janngo kono haray yiɗon habba ɓeya kañum kadi wonɓe ɓen ka mojobere justice pour bawuri
normalement si tout se passe bien weekend wonɗo e arewde en ɗo si Allah jaɓi en hendotoɓe comme invité mi rappela hande toɓɓe ɗe yewtuɗen en fi muɗum pendant que il est 23 heures passé de 32 minutes sengo lagini mi andina hande ɗo en waɗi live arano mo yewtuɗen fi lagini on yewtuɗen fi ɓe yimɓe tawɓe wona ɓe wiyede sodama e ɓe yimɓe wonɓe ko axe wiwɓe tawti seɗɗo kañum CNRD o en yewti en andini ko on ɗum woni position mo kala ko doit taskade kon fima ɓe andina ko hanono ɓe wallitede en wallitaki ɓe joni noon sattende waɗi ha ɓe yiɓe tawoyi CNRD donc tawen filuɓe pandi felen hoore meɗen mi andina noon kamɓe kadi en fewtiɓe en wiɓe konko ɓe sikki ɗon ɓe yehi ka moƴƴiri ɗon ɓe acciti ko ɓe wonno ko e muɗum ɓe ɗayni hoore maɓɓe ɓe janfike hoore maɓɓe na goɗɗo ɓe janfi ɗon en fewti en yewtimo kala mi ala jotinde ɗo yewtere en ari ka live ɗimmo ɗo en wowli fi géopolitique on en fewtini en andini ko woni en heɓude kon lagine koko tawno waɗino kadi tan Sékou Touré konko waɗuno kon noon on tuma ko ɗum ɓeɗo faala artirde sen joɗike ɗo noon en wedditike en acci ɗum ɗo ɓe joƴƴinana en laamol ngal alkadara ko en immo daroɗen kon ɗum noon woni daragol meɗen nayi goɗɗo yaw fewta finkari en wi'i hayre ala hoyre ala ƴiiƴe ala yiite ala kon ɗum woni ɗum ko gere économique on o noon gere économique mi yetiken kon no warretemo kono wonɗon e yirde Trump no waddude ɗo ni e ɗi peeji ɓaytun himo andi o darta no ha o raɗa 2020 o décide wannoɓe ɗum ɗo ɓen fop o yettoto e maɓɓe mo préparé ni kañum kadi union européenne on kon ɗum o waɗoytaɓe kono mo adorde taw kawtalɓe makko ɓen ko so yi ɗum ɗo kollum kum feƴƴi ɓeya yi ɗum ɗon andi kañum kadi heɓi ɗo kamɓe ton ko décide ko yugol tun o retirike guere on Ukraine yoɓe gerdo ton hande kadi e muɗum so waɗiɓe ɗum ɗo kanko ara o sonjiɓe par ce que hande kadi ko mbuɓino maɓɓe ɗin ɓe jettata ɓe waɗa ɗum ɗo ɓettoya ɗon noon kadi o ɓeyta ɗi tarif ji ɗo yugol produit ji maɓɓe ɗin ko ɗum ɗo waɗata ɓe donc mi avertisi en mi andini en si ari noon ha hewti ɗon hande kadi en andi ko sintu wawi heɓude méthode on konno gerdete kamɓe ɓe waɗi tun tik o tak mi wolni en ɗo kañum kadi brièvement fi ko woni feƴƴude fi affaire des avion je mi andini en ngal hélicoptère wal e ngal avion wal si tawno na goɗɗum tun waɗa no ɗe ɓatodirno wiyayno ngala pull up ngala pull down ɗum ɗon waɗayno on échange ɗon waɗayno haɗa ɗe avion je ɗo ɗe koñidirali e nder nden saare ɗon na wondema hari ko climat on bonuno ha tawata goɗɗo wata yiide en foppe yi vidéo on no ngal avion wal ɗo arirta ɗo ha ngal koñidiray kon hélicoptère mi andini en kañum kadi noon yo taw ko militaire ɓe wonno e muɗum yo taw kañum kadi hari mo itti laamiɗo ɓe on ya quelques jours ɗum ɗo waɗi minni na sama kala minni kadi nani tun ɗum waɗiri ɗiɗo piiji fop mi yiltitike e majji fi on andu no yiltitoyon e vidéo on si tawi ko joni arɗon ƴettuɗon en ɗo ndaron ɗi moƴƴa watta no wila e moƴƴa majji e moƴƴa kon ɗum noon woni e waɗirde o tan ɗo fof mi yewti plus de 2 heures de temps sen hawtidiri fof 1 heure et quelque live ara noon ɗo kañum kadi 1 heure 30 et quelque live ɗimmo ɗum ɗo fof ko fiyonno na ittugol on wulami ari ɗo na argol tun wola fiɓayim ɗo faala wowlude mi wi hande kadi on yiyatalan ko yo nana fiyon ɗum fi ono yomi yiw ko wonɗon e wadde kon harana mi nanon si menen mi woni wowloɓe onon kadi o woni wowloɓe kombo hande kadi waɗata en fop en wonata wowloɓe en fop noon ko en wonu waɗoɓe en wi kadi ñawogol ngol wota en fo en wonu ñawoɓe wonen en fo miijitotoɓe yo wodu seeɗa taƴoɓe ñawore hara mi toriki Allah noon yo Allah wonu ballo meɗen hawrindinen sawaba o sabindina nde yewtere ɗo nde findina hakkilleji o ɓeydanami min kadi ko mari kon hara ɗuytaki o ɓeydanon onon kadi o koren en fof heɓe nafa e ɗum ɗo ko walla ñande goyɗen heeɓi kuto e ɗum ɗo mertanike jama fu wara en jonnidiri rendez-vous janggo si Allah jaɓi à partir de 20h30 inchallah allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh les gens de Nicaragua ara ɗon hiwrana iɗon hiwra ɗo weltana iɗon ñagana en fof yo Allah uddito arsikeji ɗin ɗo hara en son jaaki kono walline fondoji moɗon accon sonjugol hoore moɗon wonɓe ɓen ɗo kañum kadi acce ejjingol ɓe acce kañum kadi wowlalngol ɓe konko bonnata ɓe hakke ɗum ɗo noon ça ne veut pas dire que koyo yaltu waɗon ko faalo ɗon e hoore leyɗe ɗen o iɓe nangude ɗon ɓe sendidirguɓe e condi ɓeyni condi ndin ko haɓɓindi ndin ɓurata daɗude naati memi naati memari ŋuuray ŋatata ŋuuray ŋatay ndikka si ŋuurali ndikka si naatali haray ko ɗum wassalam